Kajingnya lekai, hapadeng ka Langrin Sport Club, bat ka Pendeng Umjaran Sport Club. Watlah ke Pendeng ke paslap, kini ginong ya lekai, kimsiam lakar nga, bat kilaya, dan hapadeng madan hadu full time henry, kimsiam la panyat tap goal. Kumta, ginong panyat kilapa pan ai extra tan rekim sem la ya tap kilong hikumju namar ba kilong kiba para ya biang bor kumta kan poi haka penalty shot pat ka Langrin kalayo pantam sigol ya ka Pendeng Umjaran kalong sisa kejing lekai ke ba internet hadu kata-kata pawat hapadeng kejing kret kosen beneng katu mangi ginong pej ngidang ya risa ngidang ya kemen kerhai hangni hamadan. Cuma kenden, cok. Lies. Sebisa kamu noi. Ngaong lah saya pila. Hajrong. Oh. Sudah sud. Kublai sipun, ibu semua tanah perpek ni channel jangan.